ponovo Srki. Danas ćemo raditi 5 stvari koje mrzim kod igrica. Pa da počnemo. Prva stvar koja mrzim kod igrica je to što one zauzimaju stvarno. Ajde recimo onaj headball. To zauzima neverovatno prostora puno. Znači pola prostora. Druga stvar. Kad skinete sve to. Kad skinete sve to, samo... I horor igrice mrzimo? Ne radi, onda to je stvarno ludo. Treća stvar. Kod ti se mrziš treću stvar kod igrica? Kada poče, četvrta stvar. Da mrzimo horor igrice. To ne. Mrzimo ono kad igramo super igricu, onako da nije horor i samo odjedno fucaramo. To je 5 stvari. I ljudi, to je to za ovaj kratak klip. Hvala što ste pogledali i vidimo se u sljedećem vrlo brzo. Poz!